emakhaya lapho sikhona phansi eWitbank ezinambeni. Namhlanje sihlangene khona inkinga enkulu neyazi-ke la khona isiphatha kuhlezi kungenye indlela. Namhlanje sihamba ugogo umama Mretsele unenkinga ukuthi isitandi sakhe sidliwe. Isitandi sengane yakhe sidliwe akazi sithengisela obani kanjani. Ugogo bekanomkhukhu awushiya la esitandini ababhizi ngokunye nokuye makabuya uthola sekukhona umuntu wakhile makabuza akathola ama-answer straight. Kodwa ugogo as you can see akakhoni naye ukuthi ahambe uzikhulela ugogo uhamba nangedondolo but still ubugebengu buyam-attack kwayena. But ugogo uzosichazela gogo Mretsele njani mama? Khona futhi njani? Siyaphila. Gogo ungatshela nje ababukeli ukuthi lesitandi lesi esikabani usazi kanjani kwenzakala nje ngaso gogo? Lesitandi ngisami lesi. Yebo gogo. Asifunela lesitandi. Yeah. Ngathi ngafika ngahlala ukuze lesi stand. Yes. Ngihleli. Yeah. Ya isikhatshanyana ngisho umnyaka ngathi so. Yeah. Ngahlala. Yeah. Angihlele ngithi futhi ngesinye isikhathi ngithi mara ngoba ngiyohola. Yeah. Ngeke ngikhona ukusuka lapha ngiyohola lina edrobheni. Yeah. Ngishiya abantwana abazakulu ngalethi. Yeah. Wathi ngihambe ngiyolala le ekhaya ngizothi mangivuke ekuseni then ndivise ngiyemholweni. Yeah. Hayi kanti usathana uzongena. Yeah. Mangifika mina ngifike ngale ekhaya mina ngithi ngiyemholweni. Yeah. Kanti ukhona usathana uzosela ngena athathe umntwana wami umzukulu wami anyamala lethu. Kunzima babukeli kunzima asazi ukuthi siyakuphi as a country, asazi ukuthi country yethu iyapi masokhalisa abagogo abomama abadala kanje. Nani niyabona babukeli? Nani niyabona isimo esisona manje lana? Gogo lo mntana osemva kwami lakhala gogo ungahlile la. Kufanele ngizoyenza umsebenzi lana ngazi ngizokhona njani manje. Umntana uyakhala uthi gogo ungilahlile na gogo la ungilahlile la. Yebo gogo. Hayi cha gogo njengoba uchazile ungasakhali kakhulu salwa sami. Njengoba ubona umphakathi uphumile uphelele, iMK ikhona, i100 Spartan ikhona nayo. Sizosupporta wena uzosithola back stand sakho gogo. Uyezwa gogo? Ngifisa njalo mntana. Bakhuleka gogo nje thamisa inhliziyo gogo wami uzositholisana sikhona fonini. Kungabize umuntu into zomuntu lapha. Akubona lo mkhukhunyana wami bengushiyele lapha ngiyenzela ukuthi ngizokhona ukuyenza umsebenzi walo mntwana wami lapha. Manje masenka hambile. Konke sokuhambile ngenzeni manje mina? Kukhona indlu yakhe. Kufanele kube umkhukhu wami ufanele ube lapha. Basebenzela kuphi? Le nto ngifuna uyenza yalo mntwana ongihluphayo. Anginabudongo ngalo mntana. Ingane yakho yashonela kulo mkhukhu gogo. Wabulalelwa lapha. Wabulalelwa khona lapha. Umakhelwane bangakutshela ukuthi lo mntwana ukuthi kuze kube so. Manje namhlanje umuntu afika lapho wathatha ucela umeso wabele kumeso wathi mina ngimthumile. Mina ngikho ngithi ngimkhulile. Umuntu ufika bamnikeza umeso yokula bamnikeza kanti kunela ngazi uthatha lo mntwana yenza lokho ayokwenza ingami. Yebo gogo. No gogo kubhlungu nakithi. Kubhlungu uyazwela gogo but soyilungisa. Sokulungiselela gogo. Uzongena lo mkhukhu wakho abawukhiphile kumele bawubuyisele izitina zabo lezi abantu bakhe ngazo kuyomela basithathe bahambe nazo. Sihambe baba. Angeke uzisebenzise. Angifuni isitina somuntu la. Hayi njalo. Ufuna umkhukhu wakho gogo. Umkhukhu wami. Nesitani sakho nje konke. Cha gogo hayi nesiyabona. Ngoba hayi ukuthi njani bengihlale ngizwa mina noma ngithola ichance ngithi ngiyeza ngitotobe ngize ngapha. Yebo. Totobe ngize ngapha. Bangibiza abantwana abantu bathi gogo istand sakho gogo totobe ngicashe i-transport izongiletha ngicheck ngilungisa khona. Yebo gogo. Yebo. Manje umntwana uyakuhlupa kumele umenzele umsebenzi awusakhona ukwenza lokho. Ngizowenza kufanele ngiyenzele khona la hambele khona. Hayi lokho kushe msibonga isikhathi sakho sizokulungisela yeso. Danke siyabonga. 100 Spartans niyabona bafethu kunzima. Thina khomnandi kithi if abantu abadala kanjena bazokhala bakhaliswe yithi abantu abasha ekutheni ekubeni umuntu omusha yindaba ongayofuna istand endaweni eziright uzodla idandi zabantu abadala bangakhona ukusenzela lutho. Asazi isaphi country yethu bafethu asazi izingane zethu sizifundisane ukuthi abantu abadala bayathathela lokho kuncane banako na but kuloko soyisolve 100 Spartans demsalute yeah because mina yabona olalo yonke lento le ngizengithatha leaf angazi next yamthola mina
ngisuswe ngale kuma CR ngithi Yeah. nganikezwe istand Kanjani? abathi ngibona Kanjani? ubani lo sesi inkathi esikhathi esiningi mina ngisemsebenzini ngithola Wena ngichazele nje ukusuka nokuhlala ukuthi mina ngingenile la ngifake ubani or mawukuthi yazi enye into usisi khona ebengikufuna namanje ngizokubuza kokugcina ne. yeah If makunemali enayikhipha kuze lingene la nisicela nisitshele konke sikwazi ukuthi silwele ukuthi kwenu kubuye back mawukuthi kukhona enakukhipha kodwa mawukuthi akukho enakukhipha wena ngicela ungichazele ukuthi la akukho angazi yabo ungene njani la akukho ayisakhipha ngingazi cause ezinye izinto bezilwa nawo mama njengoba mina ngihlanga semsebenzini yabo cela nje ungichazele wena ngoba ngokwazi kwakho uzofika uendaphu la lana silapha indaba yena business stand ngithi ngale ama CR basisusa la uyathola bafuna isikandi so umama ngoba indlu kakhulu mina isikhathi esiningi semsebenzi yabo kwaba ngiyabarana lezi zinto bathi nomunye ibhuti bathi ubani ngikuzile ngifone yami thiba basusile ngale basitholele esinye istand basho stand lesi yeah okay ngeza ngasibona cause mina umuntu vele hlala semsebenzini yabo ngeza ngasibona okay fine ngathi angazi ngoba naba asuka lana sabuya lana okay right yasho bekunomkhukhu la Angisho yona so umkhukhu awudiliza ngafike vele ngakhaya Ngibelani lapha sicedele yakho yabo yafika sakhalana yabo umkhukhu awudiliza abuya amasenke akhona ngithe mangibuya futhi ngathola ukuthi masenke bafikile ugogo batshela umama wathi ugogo uthokozana basho njalo ngibheki yeah uyasizwa mala ngoba le nkulumo ngifuna ukuthi sibambe live ingabi nokufihleka phakathi ngathi mina kuThokozani namasenke nakaloko ahleli la bagcine bawathokozani bathi okay ngizowathatha mina ngiyowabeka le enzansi lekini namasenke weza nevini labazowathatha amasenke ngamfonela lo baba ngamtshela ngathi uThokozani amasenke akunamuntu okhulumile nami alright mina into engizwile nengapha wena uthe umkhukhu awawuthola ngithi manje uyavuma amasenke ukuthi amasenke uthe wena amasenke ecala into umkhukhu awawuthola lokho yasiye umkhukhu nawo ukhipha nawo udiliza nawo upaka la yeah umnikazi womkhukhu nangu sihamba naye namuhla okay yeah usisi sikhulumile naye kancane kuningi sikhulumile wena ungeke angazi bekakutshela ntambama la ngangitshela okunye futhi njenganamuhla uphinde wangitshela okunye ngamtshela bibo hayi izinto ezingaka mina ungitshela ngithola wathi kuningi bese yakhohlile nangu lalela ke sisi ngikutshela ukuthi umuzwa manje sisi athi yena ngekho kwamasipala usisi ubaba lo bekakhona lo committee uthe akayingeni ngoba uzwa bathi kunemali yaphuma that's why ngithi ngibubuza kokugcina namuhla ngifuna ungicacisele ukwenzela ukuthi naye lo baba lo yasimtshela ukuthi sicela ubani babani bakuhlatshwayo so uthi akasayingeni ikhansela lithi yazi alingeni ubonani ukuthi nisolve kanjani babakhiphe laba babafakile bobafaka laba abathatha khona uyamuzwa manje thini uthi akekho and ngakutshela ekucaleni ngathi bazokubalekela bonke mawubafihla uyosala uyi-1 njengoba namuhla kwenzeka Sesimele ukhulume ubulolo kade wasekuseni ubani uThokozani and loyo sifuna lawo masenke wonke aphelele la ngoba umnikazi wamasenke nawo lo mkhukhu nawo uchacha lo mkhukhu nawo uchacha noma ngabe umkhukhu noma isitina ngisho kona ngithi phela ngisibiza njalo ngithi yes umnikazi wawo nawo akanamandla yena okuwakha kodwa bekakhe umuzi wakhe bekuwumuzi nawo niphule yabathi thina thina mina angiboni thina lethi iphutha yabona mina njengoba thina ngiboni thina nabantu abafunekayo yabona bazokhona ukuchaza yonke lento because as long as isodwa so sibangumsimo so ayikho sifume ne-solution so angithi ngizile ngazokuchazela day 1 iza lokho wangayikhona wafonela ugeli wakuphika naye wathi akekho eduzane nomfo wathi akekho use-Arnold ngathi ababeki ilanga safika sakhuluma bathi bazoyilungisa nekhansela uThokozani usisayini ungivonile ekuseni wathi usaya kamasipala nethi nanifikile ngimfonele lo muntu wakufaka nalo ya bathi uyelo wamfaka uyafuneka naye u-Ayanda ayafuneka somudinga naye so sister ake mhlambe kancane ekungeneni kwakho la estandini njengoba lamakomiti akufake la akukhiphe ku-CR and i-CR isho ukuthi wena unestand and istand sakho siyeza akumelanga usuke lapho now kukhona yini mhlambe okuncane obabonge ngako abo Ayana mhlambe kubathengela cold drink
kungakanani futhi? Hayi mina ngisebenzi ngithengisela amagwinya. Just bengimagqugquzela ishazini. Kona la bengisebenza khona kunemali esophuma. So ngisacela ukuthi ngithi sister nokungibagqugquzela ngathi hayi man. Sometimes nakuvane kuba nestand thothi mhlambe umnikazi abasamboni umphakathi uyacomplain ukuthi mhlambe leso stand leso kuba nezigebengu onjani. Sivamisile ukuthi sibanikele. Lokho ngibakhuluma nabo. Egcineni bacela bathi hayi man kune stand kwashonela omunye umntwana ngapha and akusahlali umuntu. Sizokunika sona. Ngize ngakhe mina ngale mali lela. Wakhe ngani mangabe wena usebenza awunayo imali Ngithi mina bengisebenza ngaphelela umsebenzi angithi. Ngabacela ngathi mina ngizobathi kunabantu if nangabe kunemkhikhu la ngasahlali khona abantu mhlambe thothi akasahlali khona vamise nibanikele. Ngisacela ukuthi nami ningibhekele leyo ndawo leyo. Uyabona because ngoba iCR ngaqhubeka kakhulu mangabe kunomkhukhu lapho ningibhekele njengoba kunendawo la ngasahlala nje kunezindawo lezo uthi mangabe kunomkhukhu nindawo lezo ukuthi if nangabe umuntu mhlambe akasahlali umuntu bebakhona ukuthi babafake abantu la because ngoba nemikhukhu ihlala botsotsi igada botsotsi so beza kimi bazongitshela bathi hayi manje kunendawo behlala umunye usesi washonela umntwana lapho angeke kube nenkinga nangathi hayi mina as long umphakathi ungasho ukuthi mhlambe kuyapoka or njani angina problem ngingeza ngizohlala ngizokwakha lapha nenkinga mayisisi uthini-ke ngoba nabaya kubalekela ukubaleka kanjani ayanda ushile nasekuseni wathi uya kamasipala nangifika bazi ukuthi niyodibana kamasipala uyayazi ayanda lento asika kamasipala sisi nawe awuzange uye kamasipala ngithi bakuthatha lapha bakuletha la zange bakumixe kamasipala kucala before uzongena zange uye kamasipala sisi sondela mama thina sazi ukuthi ma kunestand Umeshi ubheka ngani mama? yeah thina sazi ukuthi ma kunestand njengabahlali basemarikani babheka iCR eseduze naleso stand Yes. ifakwe lapho but sicala thina ezomphakathi sicheke ukuthi lo muntu loyo vele siyamfuna njengomphakathi thina asimtholi na akuveli kufakwe nanoma ngibani usisi ubuye Verina uthengile la Verina yes la uthengile mark my words izophuma sizoyilandelela izophuma because phela mangabe badla ugogo stand la funa ngabe bafake iCR eseduzane la indlela esavumelana ngayo thina ezumphakathi wasemarikani singabahlali bala ukuthi akunamuntu even wase10 sesingamfuni wase10 sathi asimfuni umuntu wase10 asuke le10 ezongena la kunama CR ala afuna izindawo so irada kufakwe lelo CR